Real voice ta welcome tawjari. Traveling gi matang da hairagadi khwaidagi nungaiba yangba amadi safety oiba air traveling ni. Flight tonglaga chathokpa haibase mi khuding na sungamde loinana ijat lay nungai chauthok chaba phangi adubu air traveling asi laibak thi ki batarabade minute kharagi manungda yamadut kamayok na batabani. Asumna aviation ki taibangda flight kya accident oikiba amasung tongkiba mi singi mitmangda flight to the mai chakpaka thengnari potni. Siramdai mikup adugi akibodo makhoi na khangna kare adubu laibak phaba kana gumbadi adugumba tanjadagisu hingna hoba yaudaba natte aduna pumnamak asigumba thodok thengnabidaba nijari ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯥꯏꯛ ꯀꯥꯔ ꯊꯧꯔꯤꯉꯩ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯈꯤꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗ 40,000 ꯐꯤꯠ ꯃꯊꯛꯇ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯐꯨꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯐꯨꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯂꯔꯣꯏ emergency message pibagi khudong chaba phangloi tanjadu da kari tawba tai asigumba thodok ama Canada gi flight 143 da su thoki madu 1983 dani karamna oikhibagi haibada thodok thokadaba numit asigi nongma mangda flight asi Toronto dagi Edmonton da puki mafam duda flight asigi routine check tawbagi dama 23 July 1983 da masi amuk Montreal da pairakhi madu yauraga flight te yauriba members singa dugi duty exchange tawbagi tama Montreal dagi Captain Bob Pearson flight aduda karaki mahak senior captain ni amasung total 15,000 hours flight thawbagi experience leirami aphawba misakni maga loinana yaurakhi first officer oina Maurice Quinton mahaksu 7,000 hours flight experience leiraba nupani Matamasida Canada da makoigi hanagi measurement system haibadi imperial system ado new metric system da upgrade tawduna laknari batanjani masigi oil measurement unit system aniasi malemgi mafam da chatnaraklami maramaduna Canada da su apply torami masigi changing asina thodok adugi maram oikhirami maramdi Canada aviation gi oina matamduda makoigi anoba 767 flight singda anoba metric system unit use to haukhre aduga hanagi flight singdana imperial system unit use to rami Air Canada 143 plane asisu anobani aduna maduda 20,300 kg fuel haibagi damak fuel fill toba kanglup ta haikibani adubu makoina 20,300 pound khakta hapkhirami madudi lambi khaibok te chatpagi fuel oirami Masigi tanja siwaida flight ki crew members singi thabak haibabu fuel level check tawgadabani adubu makhoina yenghaudana fuel team da confirmation pithokre plane take off tawkre 40,000 feet wangna paikhat khraba tungda captain na signal ama uwa phangki maduna taklibadi khanghaudana flight adugi left engine thabak suba lepkhre asini makhoina fuel haplaga Montreal da halakbani adubu marakta engine ama thabak sukhidre maramasina plane adugi control system gi function watna emergency landing tawbatarami adubu flight haibasidi hekta lepning ba mafam da taning ba mafam da tasin basu yabanate magi oina special runway ama mathautai mangda kaigumba ama leibe yade haujik flight asiga naknaba airport hairaga Winnipeg airport ni Maduda emergency landing tawrage khanki captain duna adubu laibak thibadi left engine yakhidrabagi ngahak matungda right engine su yakhidre tanjaduda pilot tuna khanglakhi plane gi problem na lamdre fuel kanghi boiramle magi hakchang humang ne chotkhi karam tawni 41,000 feet mathaktani plane ado passenger kaya yauri engine ani yakhidraba tungda plane gi turbine su leiba tokre turbine ungdabana maram moiraga flight manungi electricity supply su lepki flight manungda electricity walakle aduga makhaga communication system su yakhidre laibak phaba haibabu turbine adu nungsitna phubadagi kharadi leiri maduna electric power kharadi pirammi adu oirabasu madugi power adunadi plane gi operating system purumak work oide manual system kharadi yari captain amadi magi first officer yamna yangna decide to batarami makhoi ani amadi passenger humphuma thoigi life ki wahangni captain na 707 flight manual book adu hangki aduga situation da
मदुगुम्बा सिचुएशनदा करी तौफम थोकपगे हाइबदो चेक तौरम्मी अदुबु कैसु थेंगनरमदे मरमदी एविएशन की हिस्ट्री दा अदुगुम्बा थौदोक कैदोनुंग थोखिद्री अमसुंग मैनुअल सेम्बा कांगलुपना अदुगुम्बा थौदोक फ्यूचर दा ओइरकनीसु खलमलोय मदुना मदुगी मतांग मेंशन तौरमदे प्लेन की पायलट पियर्सन ना इमरजेंसी लैंडिंग तौबगी दमक डिसाइड तौई अदुबु इलेक्ट्रिक वाटप मरमना प्लेन अदो कयाम वांगबा मफमदनो स्पीड कयामनो ताकदबा इंडिकेटर सिंगसु यारमदे कैप्टेन ना मागी एक्सपीरियंस की mateंगना 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ता फ्लाइट अदो मखादा पुथरकी मैनुअल इंस्ट्रूमेंट खरगी mateंगना पायलट ना खंगलमी तांजादुदा फ्लाइट अदो मखादा तारकली अदुबु स्पीड वाटपना मांगददी यांगने चौसिंदे मदुना ताकपदी विनीपोर्ट एयरपोर्ट ता यौबुदी सुक्या याररोय तांजासिदा फास्ट ऑफिसर दुगी कोक वाखन अमा लाखी मदुदी गिमली एयरपोर्ट मदुदा महक थबक तौरमलबनी मदु अपिकप एयरपोर्ट नि तांजादुदा मफम अदो एयरपोर्ट तगी कार रेसिंग की मफम सेमख्रे प्लेन अदो एयरपोर्ट ओइरम्बा मफम सिदा लैंडिंग तौबा यादौरी अदुबु मफम दुदा कार रेस कन्ना चथरमी मतमदुदा स्टेडियम ओइखिदुना येंबगी मीसु पुंफुन फुन्ना फमनरी लाइबक फबदी रेसिंग ट्रैक की ड्रैग स्ट्रिप हाइबदी ड्रैग रेसिंग तौबा मफम दो हांगबो उई पायलट ना मफम दुदा लैंडिंग तौबगी डिसाइड तौखी लैंडिंग गियर नत्रगा व्हील दो ग्रेविटी ड्रॉप यूज तौरगा मपान द थोरकनबा लाकनै अदुबु मपुंग फाना थोरकलमदे अमरोमदा प्लेन अदुगी स्पीड यामना कल्ली हेक्ता ताबा यारोइदौरी अदुगा अतोप ऑप्शन दि लैरमदे यामना लूरीबा हाइबबु इंजिन थबक सुदबना फ्लाइट की साउंड अमत थोकलमदे अमसुंग लाइट सु अमत ngallamde aduna स्टेडियम द लैरबा मीसिंगदा खांगहनबगी वे अमत लैकिदे कैप्टेन न यामना थौना लेना फ्लाइट की मांग लेबाक त थादै अदुबु ngasai फ्रंट व्हील दो निंगथीजना थबक सुदबना मनुंग द जंगसिनख्रे लेबाक का तकना दुना प्लेन अदो हाइफेट चेली स्पीड खजिकती हंथरे तांजासिदा फ्लाइट अदो बाउंस ओइकी निंग मांग हाइगत हाइता तौदुना अदुबु तकतुना चेली लेप लैतना फ्रंट व्हील दुना थबक सुरमलबदी स्पीड हंथरमलोय मिरक्तुदा चंगखिरमगनी पायलट ना मनिंग की ब्रेक फाइ अदुबु ब्रेक टेक्तुना मनिंग थंगबा सरुक्तु लेबाक का तकतुना चतकी हाइफेट चलगा प्लेन अदु लेपखिरम्मी मई हवहौद्रे इंजिन अनि यादबा मखै fuel यावदबा मखै 17 मिनिट अतियादा लैरमलगा लेबाक योरकी पैसेंजर कनासु यामना कन्ना अशोक अपन ओहौदे कैप्टेन अनि पनिशमेंट मचा मोइकी लुचिंगलिबा प्लाइडेट अदो थौसादबगी दमक 6 months अमसुंग फास्ट ऑफिसर बु 2 weeks थबक्तगी टर्मिनेट तौकी लोइनना मखोइना याम हाइसिंगना प्लेन अदुबु लैंड तौखिबगी दमक एक्सलेंट एयरमैनशिप की अवार्ड सुपीखी मखोयनी जॉब चथकी फ्लाइट असी खरम मेंटेनेंस तौरगा अमुक सर्विस तौखी वीडियो सिबु येंबिबगी दमक थागतसरी चैनल असिदा अनौब ओइरदि प्लीज सब्सक्राइब टू बियू अमसुंग नोटिफिकेशन की दमक बेल आइकन सुनमसिन